pastikan bermasjid, karena kebanyakan masjid nyonak kedih agama hana kedih hana li kebanyakan masjid etno kantu gudang yang tanya ngile bak nadir yang gewakaf tanah ke masjid etna menyo etno kedih yang hino kantu gudang WC itu bukan masjid di luar masjid nyota terkedi pas dalam tanahnya wakaf untuk masjid pegat WC harum tuh harum i'tikaf sah bandingannya bandingan sih kan WC lagi nyo masjid netuh nenit di tajik ke nanta cara cari hukum apa itu i'tikaf lubsu fil masjid nak syarat betuh nak syarat betuh nak syarat benar wudu yang nak syarat behid dan junub